Javno komunalno preduzeće Bogatić privodi kraju poslove uređivanja mesnog groblja u mesnoj zajednici Bogatić. Pored redovnog održavanja, radnici ovog preduzeća uredili su prostor oko zgrade kapele i parking mesta, a u završnoj fazi je i ograda od ulice Stanka Martinovića, kojom će ovo groblje biti zaokruženo kao celina. Evo, smogli smo, da kažem, snage i sopstvenih sredstava da nešto uložimo, da kažemo, u ovo opremanje i lepši izgled, da kažem, kapele, okolo kapele, a to je parkiralište, to je deo prostora koji će koristiti, da kažem, posjetioci groblja i učesnici, da kažem, prilikom sahranjivanja. Vrednost ovih radova je negde oko 600.000 sa PDV-om. Mi smo sve isfinansirali kao javno komunalno preduzeće, a izvođač ovih radova je bio Ogled Bogatić. Možda smo to, da kažem, mogli i ranije od Vidovdana, ali eto tako, mi imamo problemi sa radnom snagom i tako dalje, imalo je prateći radova i tako dalje. Započeli smo isto tako sa zapadne strane, znači od, rekao bih, od ulica Stanka Martinovića, postavljanje ograde kako bi groblje bilo ograđeno i kako bi, da kažem, pristup groblju imali samo oni koji imaju potrebe za tim, a ne neki drugi koji čak, da kažem, i bave se vandalizmom, uništavaju nekad spomenike, biste, lance, ograde i tako dalje. U narednom periodu, opet zbog nedostatka sredstava, planiramo i treću fazu, da kažem, uređenja oko kapele, tog parkirališta i prilaznog puta, a planiramo i da konačno završimo tu ogradu, kako sam rekao, od ulice Stanka Martinovića, gde će biti onda groblje zaokruženo kao jedna celina. Zajedno sa opštinom Bogatić preduzeli smo radnje i opština je već donela tu odluku o pokretanju postupka za nabavku parcela koja će biti uskoro proširenja groblja, za potrebe groblja, jer smo došli, da kažem, u situaciju da nemamo još puno prostora. I za te potrebe predložili smo proširenje groblja i u sklopu planskih dokumenata i svega toga pronašli jednu parcelu. Odluka je, kako sam rekao, u Skupštini doneta, radi se o parceli od jednoj parceli koja je hektar i 26 ari i jednoj delu parcele od svega 6 ari koja je neposredno uz kapelu, da se pokreće postupak i da će, da kažem, biti formirana komisija koja će sprovoditi postupak nabavke uz dogovor, da kažem, ili slobodno pogađanje. Postoje li aktivnosti oko uređenja ostalih groblja seoskih u mesnim zajednicama opštine Bogatić? Da, ali ja ne bih to nazvao uređenjem, ja bih to više rekao da je to saniranje dugogodišnje nebrige u mesnim zajednicama. Nažalost, moram da kažem, činjenično stanje, najgora situacija zatečena, to je bila u Salašu, u Crnobarskom, gde je jedan deo groblja bukvalno predstavljao šum. Isto tako u Sovljaku jedan deo groblja je bio šum. Metković, u Glogovcu, rekao bih jedan deo i u Dublju. I mi smo, pošto nemamo dovoljno, da kažem, ljudi, imamo to stalno ograničenje zapošljavanja, a nama delatnosti se i šire, a i dobijamo nove delatnosti, međutim to se ne uvažava od strane nadležnih organa, republičkih pre svega, ne govorimo o opštini. Opština ima razumevanja, ali nažalost ima vezane ruke, jer je sve pod ograničenjem i zato, ja kažem, mi više to saniramo posledice dugogodišnje nebrige nego što održavamo. Održavanje je pravo u pravom obliku centralnog groblja u Bogatiću i groblja u Svetom Polju. Sve ostalo, rekao bih, kako se rekao, saniranje. I to je samo u ovim mesnim zajednicama koje sam nabrojao. Za ostale mesne zajednice one su se potrudile. Potrudile su se i, da kažem, one same održavaju. To je poput mesne zajednice Badovinaca, mesne zajednice Glušaca, Klenja, Uzveća, i to su mesne zajednice koje se stvarno trude da groblje izgleda pristojno. Ovaj deo ovde što se vidi, to je preostali deo
groblja koji može da se iskoristi za sahranjivanje. Znači, ovaj špic i tamo imamo jedan, to je nekih 15 ari. Zato su i preduzete odgovarajuće mere da se uzme ta nova parcela. Što se tiče uređenja, kao i svake godine, mi se trudimo maksimalno da pripremimo, da bude čisto kad naši sugrađani dođu bar za veće praznike. Ovo je trenutno završeno 3. košenje ove godine, znači bilo je za Vaskrs i pre Vaskrsa i sad za Vidovdan. I ujedno smo uradili i groblje u Svetom Polju, znači isto je sređeno. Imamo ugovorom regulisana ostala groblja po mesnim zajednicama, znači radili smo Metković, radili smo Dublje, Salaš, Glogovac, Sovljak 1, Sovljak 2, to se odnosi znači na malo groblje u Đakovića Sokaku. Sve smo sredili, uredili smo prvo sasečeno, to ono što je i direktor ranije pomenuo, i izvršili smo 2 prskanja. Znači, one jake korove, ne odnosi se na malo ovu travu što se kosi trimerom, izrazito znači korovi koji su u drvenastoj formi, da ih uništimo, da se sasuše, da bi groblje moglo kasnije, znači ako budemo imali mi vremena i nemamo ljudi dovoljno, jedini nam je problem što nemamo dovoljno ljudi, jedni te isti ljudi rade sve poslove. Poslovi se prelamaju, znači uvek je na prioritetu ako dođe do pucanja cevi ili do nekih problema u firmi i onda uspevamo, borili smo se, uspeli smo da završimo, pa ćemo videti ako budemo mogli u narednom periodu da pokosimo, znači da pomognemo sugrađanima, jer opština je nama u ugovoru dodelila 3 miliona sredstava koje za pomoć po tim mesnim zajednicama. I ako ljudi dolaze, recimo, i traže i druge mesne zajednice, isto smo radili, ja mislim da direktor nije pomenuo, očistili smo u Očagama, očistili smo u Banovom Polju, smo odneli 9 prikolica, od toga su oni ljudi su organizovali za 4, a naši su odvukli 5 u Očagama, 5 prikolica, to je bilo bukvalno znači smeće koje je lagerovano godinama. I mi smo to sa kombinirkom u Dublju isto smo očistili, ja mislim, 4 prikolice i danas su otišli za Vidovdan da srede, a gde smo u Sovljaku isto je bilo 5 prikolica. Znači, stvarno je ovih dana je bio takav intenzitet da bi građani bili na neki način što zadovoljniji i da vide da se to radi. Ali veoma je mali procenat učešća građana kao građana da nama pomognu putem plaćanja, slabije odziv, niko ne dolazi. Ljudi, mi nemamo više prostora, bukvalno, evo na ovoj parceli jug, mi nemamo više ni jedno slobodno, ja mislim da imamo jedno ili 2 jedinična mesta i jednu trojno. To građani koji su kupovali, u stvari zakupljivali, oni znaju o čemu se radi. Nemamo prostora i mi sad moramo ovu ogradu nismo završili samo da bi ostavili prostor da možemo da priđemo da izvršimo betonske radove. Žica, sve je to obezbeđeno, sve to stoji i čeka. Sad kad ćemo uspeti, ja se nadam da ćemo to uspeti da završimo u julu.